Danas je privilegija nekoga nazvati prijateljem jer je vreme u kome živimo izuzetno složeno, ali vi ste naši istinski prijatelji. Privilegovana sam da danas imam priliku da vam se obratim u ime Vlade Republike Srbije, Ministarstva privrede i svoje lično ime. Iza nas je nimalo lakih 12 godina u kojima smo sprovodili ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju, jednu sveobuhvatnu obnovu naše države i društva, njeno pozicioniranje u međunarodnim okvirima. Zahvaljujući našem predsjedniku, gospodinu Aleksandru Vučiću, lideru sa vizijom i velikim iskustvom, naša Srbija danas je ekonomski stabilna i prosperitetna država, faktor mira i stabilnosti u ovom delu Evrope i pouzdan i respektabilan međunarodni partner. Rezultati dolaze kada marljivo, predano i posvećeno radite. Danas ponosno ističem da je Srbija prvi put u istoriji dobila investicioni rejting, kao jedina u regionu i kao jedina zemlja koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Prvi put da od zemlje koja je bila u razvoju prelazi u zemlje koje su razvijene, apsolutno sigurne i bezbedne za ulaganje. Ovim se otvara jedno potpuno novo poglavlje daljeg ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja naše ekonomije. Ovo je prekretnica u našoj ekonomskoj istoriji i jasan signal investitorima da dođu u našu zemlju, a sama činjenica da smo dobili investicioni rejting povećaće i naš ugled u svetu. Danas sam srećna što pred vama mogu da govorim o ovako velikoj vesti za budućnost naše zemlje, jer čvrsto verujem da je to budućnost u kojoj će biti još intenzivnija saradnja sa vama, našim prijateljima i partnerima iz Emirata. Naš predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed bin Zayed Al Nahyan, neguju iskreno prijateljstvo i zahvaljujući tom prijateljstvu nikao je Beograd na vodi, ponos prestonice Srbije. Imajući u vidu da sam u nekom od prethodnih govora upoznata da nećete posetiti Beograd na vodi, ja pozivam sve one koji su radili na ovoj agendi da sledeći put to drugačije organizuju i da obavezno budete naši dragi gosti i da vas provedemo da vidite šta smo zajedničkim snagama kroz naše veliko prijateljstvo napravili zaista ponos Srbije, kako sam i rekla. Zahvaljujući tom prijateljstvu, kompanije iz Emirata prisutne su u Srbiji. One rade zajedno sa našim kompanijama na ključnim poslovima, poput kompanije DP World, koja upravlja lukom u Novom Sadu, ili recimo kompanije Al Dahra u domenu poljoprivrede. Radujemo se i kada vaša kompanija Etisalat preuzme Jetel u centralno-istočnoj Evropi, kao i kada se dese mnogo veći poduhvat jer je u pitanju skoro 2000 zaposlenih koji rade u ovoj telekomunikacionoj kompaniji u Srbiji. Brojne su investicije do sada iz Emirata činile da srpska privreda, za koju sam zadužena kao resorni ministar, beleži rast i postaje sve jača i stabilnija, postaje oslonac za nacionalni razvoj. Posebno sam ponosna što je pre 2 dana u Beogradu u prisustvu naših predsjednika potpisan sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu između dveju vlada koji će dodatno ojačati most saradnje između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata i koji će omogućiti privredama obe zemlje da se dodatno ubrzano razvijaju, čime će i obe ekonomije postati još snažnije. Dame i gospodo, Srbija je uspela da sačuva stabilnost svoje ekonomije i poverenje potrošača i investitora, o čemu svedoči kumulativni rast BDP-a u periodu 2020-2023, od oko 12% i rekordni priliv stranih direktnih investicija, nastavak rasta zaposlenosti i zarada u privatnom sektoru, kao i najviši nivo deviznih rezervi do sada. Zahvaljujući proizvodnoj i geografskoj diversifikaciji i pretežno izvozno orijentisanim investicijama, izvoz robe i usluga iz Srbije u 2023. zabeležio rast od oko 8%, dok je u prvih 7 meseci ove godine povećan za 5,1%. Bilateralna ekonomska saradnja između naših država je u usponu. Prilivi neto stranih direktnih investicija ulaganja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od 2012. iznosili su 711,8 miliona evra. U 2023. ukupna spoljno-trgovinska razmena robe iznosila je 147 miliona evra, od čega je izvoz iznosio 111,4 miliona evra i ostvaren je rast od 35,3% poredeći prethodnu godinu, dok je uvoz bio 35,6 miliona evra sa rastom takođe poredeći prethodnu godinu od 127,5%. Težimo da 24. završimo sa još većim brojkama, da budemo još bolji kad je u pitanju spoljno-trgovinska razmena. Kada govorimo o razmeni, moram da se osvrnem na činjenicu da mudrom politikom Srbija pravi podloge za vreme koje dolazi.
To govore potpisani međudržavni sporazumi o slobodnoj trgovini i preferencijalnim uslovima razmene sa velikim brojem zemalja i unija, tako da Srbija danas ima pristup tržištu od gotovo 2,8 milijardi ljudi. To je potencijal koji vlada Srbije stavlja pred vas i danas. Ujedinjeni Arapski Emirati su 2021. godine bili domaćin svetske izložbe Expo 2020 Dubai. Srbija je bila prisutna na ovom događaju i ne samo prisutna, već i stečenim iskustvom oblikovala svoje buduće razvojne korake, ulažući napor da se kvalifikuje za specijalizovani Expo 2027, kao što smo i uspeli. Igraj za humanost i čovečanstvo, naš je moto, rekla bih, je naša obaveza i to ne samo nas, već i cijelog sveta danas. Naša očekivanja od ovog događaja su velika, a naše samopouzdanje da možemo da ih ispunimo je ojačano partnerstvom sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Poštovani predstavnici Privredne komore Dubaija, zajednička organizacija foruma Doing Business with Serbia, danas u Beogradu i prisustvo preko 70 kompanija sa obe strane govori u prilog tome da su naši napori prepoznati, a naša nastojanja da učvrstimo međudržavne privredne odnose ispravna. Smatram da posebno treba obratiti pažnju na perspektivne privredne aktivnosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u smislu izvoza naših proizvoda, ali i upravljanja poljoprivrednim zemljištem, zatim u sektoru energetike sa ključnim osvrtom na obnovljive izvore, ali prostor za saradnju vidimo i u domenu zaštite životne sredine u smislu upravljanja otpadom i otpadnim vodama, zaštite prirode i energetske efikasnosti. Sektor informacionih tehnologija je privredni zamajac Srbije i njega takođe vidimo kao perspektivnu vezu. Posebno želim da naglasim da smo zainteresovani i za saradnju u oblasti turizma. Srbija ima toliko lepota koja neskriveno nudi svima koji lepotu prepoznaju i žele u njoj da uživaju. Poštovani učesnici ovog za nas izuzetno važnog foruma, ispred Vlade Republike Srbije i Ministarstva privrede, za koje sam zadužena, želim da naglasim našu veliku posvećenost razvoju, dodatnom unapređenju ekonomskih odnosa sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u vremenu pred nama. I ne samo sa Emiratima, već i regionalno želimo da vašim kompanijama otvorimo vrata Istočne Evrope i u isto vreme da vi utičete na prisustvo naših kompanija na Bliskom istoku. Poštovani gospodine Luta, neka ova vaša posjeta Srbiji bude još jedan prilog našem partnerstvu i neka sve kompanije dožive Srbiju kao pouzdanog partnera koji spremno dočekuje nove privredne izazove, verujući u savezništva koja vode ka stabilnom i usklađenom rastu. Dobrodošli u zemlju gde veliki nisu veliki veličinom, niti su mali bez značaja, već se sve meri merama iskrenog i uzajamnog odnosa. U zahvalnost vašoj ekscelenciji, gospodine ambasadore, na naporima da misija Ujedinjenih Arapskih Emirata bude što uspešnija u Srbiji, želim svim kompanijama uspešan dan i još uspešniju budućnost. Živelo naše prijateljstvo, živeli za sve buduće saradnje i zajedničke uspehe.